Sport Vibe, True Man TV, Sport Vibe, True Man. Sport Vibe through True Man TV. Ikaze kuri True Man TV na Sport Vibe, amakuru ya siporo yose agezweho. Yes, ndakuramukije dusuhuza inshuti za kadasohoka za True Man TV, ndagushuhuje, gira igitondo cyiza n'umunsi mwiza muri rusange. Ewana, Liverpool ninde uzayitambika nyuma yo gukora amakosa inshuro ebyiri zikurikiranye uyu munsi? Noneho yabikosoye yiyunga n'abafana, ikubita itababarira Manchester City, irira nk'agahinja nyuma yo gukubitwa na Real Madrid muri UEFA Champions League. Liverpool yongeye kuyikubita rwose 2-0 mu gihe Newcastle United yihanangirizaga Nottingham Forest ikubita nk'agahinja, gusa byabanje kugundagurana 4-3. Mu Rwanda ho byifashe bite? APR FC bayikubita Rayon Sport inganya, turaje tubivugemo twihuse. Nuko rero nguhaye ikaze, ayo niyo makuru tugiye kubana rwose. Iyi ni True Man TV rwose, wiyumvemo ikaze wowe dusanzwe tubana mu biganiro byacu umunsi ku munsi. Nguhaye ikaze, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro rwose ubona aya makuru ari ingenzi, wakora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi rwose. Liverpool yigaragaje umukino wari urimo ishyaka ryinshi cyane no guhangana gukomeye, ariko Liverpool rwose igaragaza yuko ishaka igikombe, ikubita Manchester City ibitego 2-0, banatsinze n'igitego cya gatatu kiza kwangwa kubera yuko yari Rarire, umukinnyi yari yaraririye igitego rwose. Bari baramaje no kwandika baza kugikuraho rwose. Abo kuri VAR bafashije umusifuzi barabicekinga neza, baza gusanga ari Rarire. Uyu mukino rwose wahuzaga Liverpool na Manchester City byaje kurangira rwose na Mohamed Salah, umukinnyi wanyu mukunda cyane, atsinze igitego rwose. Newcastle ihondagura Nottingham Forest ibitego 4-3. Umukino habayeho rwose guhangana, bagerageza kunganya bashyiramo imbaraga, ariko Newcastle rwose yababwira ati turi ikipe nkuru. Nottingham Forest nta mwana usya, ahubwo aravoma, bayikubita 4-3. Ubu urutonde ruhagaze gute? Liverpool ni iya mbere na 68 n'imikino yayo 27. Arsenal 53, bayirusha amanota 11, ariko ifite imikino 26. Nottingham Forest ku mwanya wa gatatu n'amanota 47, mu gihe Man City iri ku mwanya wa 4 n'amanota 48. Newcastle ku mwanya wa gatanu n'amanota 48. Bournemouth 6 n'amanota 43. Chelsea 43 ku mwanya wa 7. Ubu umukinnyi uri imbere ni umukinnyi wa Liverpool ariwe Mohamed Salah rwose, n'ibitego bye 20
na 5 byose, agakurikizwa na Alexander Isaka n'ibitego 19 mu ikipe ya Newcastle. Eric Haaland ibitego 19 ni uwa Man City. Chris Wood 18. Reka tunyarukire no mu Rwanda turebe uko byari byifashe. Amakipe yo mu Rwanda rwose akora gashya, imikino yari ikomeye, wabonaga yuko habayeho gutungurwa cyane. Mukura ikubita igitego kimwe kuri APR FC itahana 0-0 mu gihe Rayon Sport yanganyaga n'Amagaju igitego kimwe kuri kimwe. Ni ukuvuga ngo Rayon Sport iracyayoboye, ariko biyisaba gushyiramo imbaraga kugira ngo rebe yuko yatwara igikombe. Rwose biyisaba imbaraga nyinshi cyane. Reka ngushimire rero twari tuzindukanye, turaza gusubira mu biganiro byacu by'ubutaha. Nakagaruka kuri Trueman TV, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu umunsi ku munsi. Bye bye, ciao ciao, Imana ibarinde.